Assalamualaikum hürmetli tınlauçularım. Allah'a şükür izgi Ramazan ayı girdim. Kişiler urazava ayak bastı. Gençler uraza tuta, kübüse işke yürüp tutalar. Onlarga da Allah'ı Teala ecir savabının en zorusunu yazsın. İşke yirgeç, aşarga әзірлеу жеңіл түгіл, вақыт табырға керек, ифтар ашлары уздырырға да. Шуңа көре мен ойладым да жеңіл шегіне пішіріле тұрған жейме рецептін тәқдим етергә булдым. Әни бик яратадыр бу жеймені пішірге. Хәзер дә инде ауылга кайткач жейме пішерәбез. Жейме пішерү өчен әнием жеймәсе дип атыйк бүгенге ризыкны. Кирәк булачак инде. Менә мин алдым. Он иләнгән булырга тиеш. Şeker kımı, tuz, şey sodası, 2 avul yumurkası, mümkün 1 yumurka bilen gene pişirge. Hem suutkiçte nerse var. Min koymak aldım, hem kefir. Kefirnin de mine balalar için әзірленгенін aldım әлі. Kefirni mine nindiye var, suutkiçte, şunsan alasız. Kamır әзірлей başlayız. 2 köpkeyni sıtıp salarız. Şeker kımı salam. Zor kaşık şeker kımı saldım. Soda salabız. Soda kaşıkның 4'ten 1 ilişi bulurga tiyиш. Bol kaşıkның. Mine әзірләп koydum. Mine şu halik külemde. Tuz da şul çaması bulurga tiyиш. Kaşıkның 4'ten 1 ilişi bol kaşığı. Eğer de indi kefir bik moylı bula iken, yumşak bula iken balalar kefiri. Mında indi 3 kaşık, zor kaşık bilen 3 kaşık koymak şekilde. Hem un salam indi. Hürmetli tınlauçular, mene hazır butuyuz. Gayretle butarga gerek. Butadım. Kiringine onu sala barabız, butuy barabız. Katı da bulurga tiyиш tügül, yumşak da bulurga tiyиш şamalap kına. Mene hazır kamır basabız indi. Ekkenimçe kamır yumşak bulurga tiyиш, katı bulmaska tiyиш. Indi Hujabike'nin kulu size. Men size başladım. Mındayrak kamır buldu, bik yumşak. Basılgaç basılıp turga tiyиш barmak bilen. Әзір indi kamır. Mene şuşu kamırdan jeyme yasay başlayız. Jeyme için әзірлейбіз камырны. Hem mene şuşu kamırdan 6 jeyme шығара tiyиш. Mene Hujabikeler küz bilen gene 6 jeymelik kiseşek biz mene bulay aytırıp kalsak. Mene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mene şuşu aytırıp küz bilen şamalıyız da. Mene şundan kisebіз. Mene bir jeyme bulay. 2 alıp koyabız. 3 vakkına jeymelerge әзірлеп koyabız. Kamırlarımız әзірленіп bitti. Mine şuşunday 6 jeymelik kamırlar әзірлеп koydum. Hem mine bularını indi jeyebіз. Matur ettirip tabağa salırlı etip jeyeşekbіз. Mine şuşunday jeyme kamırı biz indi kuldan kulga eritip шығабыз. Bu indi artık unlarını kıyı için işlerini. Mine göresiz. Matur gına yumşak gına kamırımız. Hazır tabanı gaz üstüne koyup jeymeni kızdırıp pişire başlayız. Jeymeni әзірлеу vakıtı жетті. Plite, elektrik plitesi de bulurga mümkün, gaz plitesi de bulurga mümkün. Ut ortaşa bulurga tiyişinde hem gün bağışmayı. Men indi tabanı kızdırdım. May salam. Mayны көбірек салабыз, чөнки жейме майда кызып пішерге тиеш.
Жеймәне табаға төшерәбез. Әкрен генә, ашыкмыйча гына кулыгызны пешермәгез. Сода салганга күрә камыр кабарып пешә. Тәбе матурлап, кытырдап пешеп чыккан, һәр әйләндерәбез. Менә әни җәймәсе әзерләнә. Күрәсезме, монда бернинди шүпрә дә юк. Бары аш содасы, тоз, шикәр комы һәм менә нинди матур иттереп пеште. Менә алып куябыз. Менә күрсәтер өчен икенче ягы белән куйдым тарелкага. Менә әни җәймәсе әзер. Башкаларын да шулайрак әзерлибез. Кул белән төшерсәң дә була. Монда инде сырырга мөмкиннәр, тамашачылар, майны алмаштырыргамы дип. Менә бер әзерләнгән майда алты җәймәне әзерләргә була, пешерергә була. Май әзәгән сайын яңа май истеп торабыз. Менә бер күләмдә булырга тиеш май. Чама белән карап торабыз. Йезергә тиеш майда. Ифтар ашына куелачак бу җәймәләр. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Уздырган ифтарларыбыз ямьле булсын. Хөрмәтле тыңлаучыларым, әйдәгез әле, мин сезгә тәмләп бер утырып чәй эчәр өчен кыш теле ясарга өйрәтәм. Моның өчен бик аз күләмдә ризыклар кирәк. Чеметем генә тоз, бер йомырка һәм он. Менә шуңа хәзер камыр басабыз. Кичкенә генә камыр була ул. Менә алдан авыл күкәе алдым йомырка һәм шуны савытка салам. Чеметем генә менә кулым чиста, тоз салам. Хәзер болгатабыз. Йомырка белән тозны аз гына чеметем генә салып, онны камыр басабыз инде. Кул белән йомшак кына камыр булачак. Буны тактага он салып, камыр басуыбызны дәвам итәбез. Йомшак кына камыр, моны хәзер җәйргә дә була. Җәй бетердем камырымны һәм кисәлә башладым инде. Менә шундыйрак зурлыкта без кисәбез. Кисеп чыгабыз. Шулай итеп. Һәм менә шушындай формаларда кисәбез. Кәстрүлне плитәгә куябыз һәм салабыз кәстрүлгә көнбагыш мае. Көнбагыш мае шулай кайнап чыгарга тиеш. Безнең маебыз кайнап чыкты. Хәзер без менә шушы камыр кисәкләрен майга салабыз. Бүтән әйләндерәбез. Тесе килүгә алабыз. Тотырга ярамый. Менә шушылай була. Кыш телендә.
Кыска гына вакыт эчендә менә нинди тәмле ризыклар әзерләп куйдык. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын, чәйләрегез тәмле булсын.